Naimbag nga orasyo papagayam, at timanen ti pagayam yon ni manang yo ambiyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kanoras, ngayon kay panagbuybuya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo adudot, sana putbudno anagan. Kastoy ti konana, dear manang biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysan. Kastoy ati cellphone nagmayat. Nay, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na cellphone day taoy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay way, mabigbig ko day ta cellphone na. Ang di mo sama among armatain. Igmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan day ta touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti day ta cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak, si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo kon. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Dua ta mga rong picture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaang iset ko ti front camera na. Day ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups. Aguri ka. Pag dinag ka tintamit, adagiti rupa ta. Madula amin, mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Anday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga ba kahit? Ulbod day to a kamera. Di na ibagatag paiso. Iso di mo patpatsin. Balingbing day to a kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katwan mabiit lang ang taisuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalak ka ni nanang yaw. Dahito itinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuro. Ay, baron sa mo ta cellphone yaw? Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait? Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait mait. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, no kwa? Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kaya nakasuro mo ay? Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa? Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawin, mabalin siguro makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kaya't ko tiagipos iti picture, Roda. Papana ngay di tayo. Daytoy ti talmagan nyo, tatang. Sakay tumapan ditoy. Talpasan na. Ay, nagriga, mate.
Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangan. Makasuro kay tumailaang. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawam, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanon? Sana balit amok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanan. Maki-Facebook ka langan kanina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka magpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tana. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kaano nga ron nga gawid ngay? Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay ag video talaangan May mayat. Tapno mangag na tibusis ta. Ag video call ta kumangam nalipatak mo tayong ni Roda pamayan. Isung ag video talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay mabalin Agkawuna. Mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi kaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka kanagayamain. Tay relok, nadadailin tayo mo idi arilak. Kita ti ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kain tay silpon ko gayam kanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to ited mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na jay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kaw. Kan lugan pa ko ba? Nagidip matay. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidip matay. Ay, imbag no nakasib day jay. Diyak mo Ang awan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng. Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw! Imbag man ta nakasuro ka mulaang. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinal kalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek tamait. Tanay, awampay mo naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti Facebook. Friend nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipos mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti friend. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo. Tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparek Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Roda, ni Dudot. Kain aminan akong parek. Kain kumpare ta. Kain, ay, Wayne! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari ta pa'y? Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo, mat. Ay, nisuling mat.
Ay naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Timaday, no tayo na usaran a brief tipos na ay sos. Kababay ninday jay. Bakit? Hey! Thank you kadakan. Di ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbayan nagflytak. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insang patkwante, uncle. Ay, di mo itid amin kada kami, Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan Talo alawas lang tinaita da bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya dagita pikpiktura. Ay, dagito man in-intad ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing, kwintas, sapatos, kenda dumapay. Na, apay a pikpikturam dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, pikturak mamangarod tayo napinta sa bagkaw. Kandagiti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agipusak mat, Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginahan dagito Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken sing-sing. Kita man ken uray ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, ken dadumapay. Isut impupos danay, Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipusdan. Kat, bayam ta-proud da nga rodmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagita post ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka ang sulaing. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na tapisbaw. Aguray ka akin Jak pa'y naka-upload. Agpariga mati signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso nada iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Ay kat, sika ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga iti manggatang? Ni Daniel, friend ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanyak. Hindi kwan, in-accept kaun. Iso nga inakto man ilako tirilaw. Isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Sika ni Rufo? Ay, wen. Apay? Ay, siyak ni Daniel na buyer mo itirilo. Ang yaman na naka-online ka. Sika magayam, sir.
Awan anyaman na. Ayman, ila ko yung amin nga alahas yo, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti imbagak alugar ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asingsing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tanugas kasanaw. Gundaway tanay to yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manang! Kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Hindi ito'y manay. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas, ah. Istit side dagita, sir. Wow! Mabalin ka di ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Sos, tunay na tunay dagita, sir. Sana PK. Ang mala, tapno the peace of mind, mau. Ipakilates tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad, mau. Napanagnakamon, sir. Sana PK dagita nga alahas. Nginginain dagita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana tseke. May metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin tigunak. Suleng, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao. Pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Timaray mo din. Bay-baya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Wow! Nagpuskol na kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin sa amat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagiti adda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babayin ti pa Ay, sos delikadaw. Kamatam di lalaki. Ay, hapay ngaya siyak ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Nalilaw na taday dya daw. Awanan na kiti alahas na bagay. Nasikan tomat nga main. Di mulino ka tan na dagos ti bag. Isag bayapin manaw. Basol mo Kamatan ta. Sa pulan taday dya lalaki. Darasam. Dahil tangamin kahit. Tila ipupus yung amin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alahas yun, nanang, tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga menrofo, basol mo. Basol ta adwa Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siyak tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot, Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray aga pa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan nyo. Wen, anak ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpupos iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, ti pagayam mo, dudot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam.
Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Dudot. Dito idarama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano inyornos para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amin.